بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami humatud maun pahadarat sin kamu sin pangadjian kawiaksahan sin kita niyo bunga sin pag-iman. Jadi niya haruman ini ganapan namo na isab impangadjian hiatud maun pahadarat sin kamu haunu na sadya in abutan sin pagpamahalayak hatiranan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Madawhat taniyo in karidaan sin mahasut si mahatinggi dahil diha dunya amin labayan taniyo amin aun sadya hapitun taniyo nangapit-apit sadya kita niyo rin dunya ini marata niyo pahula kakkal insya Allah subhanahu wa ta'ala in kabayaan sin nagpapanjari ka tu tanyo mahasut si mahatinggi madawhat tanyo masampul na tanyo in kagugunahan na tu dahon dahil diya dunya maun pahula kakkal. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangadjian limaway miabot kita niyo papangadjian kapatut sin bagay harap pabagay niya. Suway tuudi nga tun sin bagay inhak atawa sin kapatut sin bagay niya madtu pabagay niya. Ada puning bagay niya maun kaniya ayaw na sukatuning kapatutid do. Sarawa tungod siya amin na magay madtu pabagay niya amin nang lasa madtu palasahun niya suway niya hitunaing kapatutid do bat sabab amad tuing kanungnungan karidaan sin mahasut si mahatinggi hantara sin magbagay tudyo pabagay.
Aun nakapin mga tuwa na pangadyan na to. Dahil nga mga nakapin, hak simbagay pabagay, al-maunat wa qada'u hajat. In kapatut sinbagay pabagay, suway siya mapanawangon habagay niya. Lagi-lagi, suway niya hitunay, in hajat doon kaniya sinbakay niya. Dahil nga sa babiyad to, mga anak apo hatiranan, nagsabda, injunjungan tanyo alayhi salatu wassalam, insabda niya, man yassara ala mu'sirin yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Hisiu-siu sadya daing kaniyo mapaluhay niya, bukun mapaluhay nagdarang, sa mapaluhay niya, hata o kaya sisigpitan na kahalan niya, napaluhay niya yadto. Ba't sabab yawn kaniya hinipagpaluluhay, naig na yung kasigpitan niya, hasabab sinbakay niya, sabda sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Kakausan sinallahu ta'ala, di na to kakausan. Punon na to na ingaw si bambaugbog. Makaus kita niyo, mabaugbog kita niyo. Sa makawa, gaos, iwan pagbaugbog, sadya cinta iwan tao, hawala doon. In, gaos, iwan pamaugbog sinallahu subhanahu wa ta'ala, inyad to mahinang dalusay. Madtumarira mga tuwan, na adapun bangyaon ng kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiunay niya, inhakyad to, tiyabang niya, in pagkahinayan, karausan sinallahu ta'ala, in pagpaluhay hamahunit, dahil hindi dunya, sambil paadlaw akhirat, harap maun, paipon niya, mapanabangon, habagay niya, iwan halanggong niya. Mga anak po atiranan, amo yan yung kagunahan na to, hamasa na to ini. Kagunahan na to, magpahayang, hakabayaan sintuhan. Kagunahan na to, magtulong tabang, hakabayaan sintuhan. Sabab, nahinang na sinmahadya na hadunya ini, in pagtulong tabang. Sinmataod, dahil nga tiyo pamataod. Kakawa tuan, wala da nagresulta pamarayaw. Gamayan, inna aun nagambulda. Ba't sabab, nagkawa kabantukan, nagkawa gulalan, in mananabang iwan sintabang. Nagkawa gulalan, in manglalasa iwan sinlalasahon. Dahil nga sabab yan, naglasa adlaw ini pagkonsum magiluhala.
nagtulong ta ba nga bihaon pagkonsum maghiluhala. May tayad to. Sabab kal na wala doon ing kabayaan sin mahasut si mahatinggi. Kabayaan sin nanabang iwan sin tiyabang. Wala kaya tunay kapatid. Ingan, tunay kapatid sa nagparagbos man, nagtunay sing kapatid. Wala na paragbo sa kabayaan sin Tuhan. Naparagbos niya kabayaan sin pikilan niya. Imbihad turagbos mga tuan. Mga tud nga tud kita niyo. Biya na sinji matuha masana to ini. Upama kun hihinangon, panday an papupud. Panday pupud. Yauning kapanyapan, maingat siya, mapanday siya. Sa kapandayan niya, wala doon kabayaan sintuhan, in pagtag sinhinang niya, panday pupud. Impikilan niya, pikilan na pupud. Wala kaya paglagi. Hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal, kaya paglagi niya, hakabayaan niya, iba na kabayaan nila. Dahil nga sa mabiyad to mga tuan. Maglawagin tao, hadlaw ka na. Sinhulas sangsa niya. Nagtatabarru siya. Sa gawa, hapag tabarru niya. Wala doon, ingkaridaan, wala limaway, halaway, kabayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, na paragbos nila, na palaway nila, hakabayaan sadya, sin sila mano siya. Amuyad to mga tuwan. Imbeta sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Hisiw-siw im makapakaan, makapakuyag, hatao kaya sisigpitan, hatao nasususa, yassarallahu lahu, paluhayon sinallahu ta'ala kaniya, in pagdunya niya, iwan sin pag-akhirat niya. Bang bihad tutuan, amin pikilan na to, misan miabot palangit, misan naabot, papikilan scientist, hakutika wala doon, hapikilan yan. Ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sinji matu hamasanatu ini, ing kahanan si mahadjana. Amuyad to mga tuan. Dahil nga sa babiyan, hamuk masa, naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin mga ngasubo, in maksud pamarayaw. In nangasubo kaniya, mga sahabat gakandilan. In mga sahabat gakandilan ini, tiyaw nila patay kuran nila inlanab sindunya. Malanab ka nila, hinadlaw ka na. Malajyatud dunya, inlanab sindunya, tiyaw nila patay kuran. Sabab, hindi hadunya paniya. Magkapasaw. Inasusungon taniyo, bakya. Original. Bukon original ding hatao. In original ding hatao kumangida. Ampain original ding ha original, di yan kumangi. Naasuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pangasubukan niya, Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah.
Mga subo kami kay mo. Ya kau kakasisin Allah Ta'ala. Impangasubo na mo kay mo. Uno tuudhin ninang. Nakalawiin dayaw rin nakataan hinang. Turayan tuan. Unuin hinang. Nakalawiin dayaw. Ingkatan yaon marayaw. Sa impiyang asubo niya. Amin lawi marayaw rin nakataan. Himasa na to ini, di da maasubuin ng marayaw, di da maasubu unin labi indayaw, ini pagpangasubu way karayawan. Saka way ni pangasubu sintao, karayawan kabantukan kaniya. Ada punin ng asubu ini, inlapal niya, inhilalaungan niya junjungan alayhi salatu wassalam, Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Mga subo kami kayo mo. Tunyukin atay na mo. Maun pahinang. Dubul karayawan. Karayawan dia dunya pabaran na mo. Bukun sadya pa personal na mo. Sa masakop inta ubuhi iwan tao patay. Kunin pangasubo niya para kaniya sadya. Para halawang bahay niya sadya. Sakawa laong simalayo sa mua. Naunin jajawaban. Junjungan tani alayhi salatu wassalam. Dahil nga mga jajawaban niya, idkhalus surur. Inhinang marayaw nakalamin dayaw. Hapag-aagama, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin makapakuyag kau. Papagkahimu, papagay mo, panaramo nagtaymangud, singka kukuyagan, dahil habiyayta sin Tuhan. Sa kalituan, makuyagin tao bihawon. Piyakug niya, haingat niya maghilalaungan, haingat niya magpikilan, wala doon ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kakuyagan, wala doon ng kuyag kabayaan sin Allah ta'ala, ing kuyag yan dosa. Ing kuyag yan to, dosa. Buko ning katan kuyag, nakabakaw kakuyagan. Sa kawa, ing kamatauran kuyag hamasa na to ini. Nakabak dosa sa lagu-lagu. Waliyadu billahi manusia. Idkhalus surur. Nakapakuyag kau hamanusia. Nakapakuyag kau hapangatud nila. Bukon kuyag imatud hapagmaksiyat. Sakawa kuyag. Iniatud niya karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakapakuyag ka pangdungog. Bukon pangdungog. Hikakadto niya pakabair. Hikakadto niya parusarakula. Bukon. Tumakawa. Pangdungog. Marani aluto. Dahil hindi hadunya ini, paadlaw ka na. Amo yan Tuhan. Kuyag hapang dungog, kuyag hapang atud, lawi awla kuyag halawm sinjan to. Bang mabihaning kuyag yan, lawi ang kuyag, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aw ni pagpakuyag sintuhan. Aw ni pagdirihi sintuhan pahala ha kuyag. Aw ni pagdirihi sintuhan tumba sa kuyag. Ang pentauay. Mga uyumda. Inikarhil niya kuyag. Aturayan Tuhan.
imbiyayta sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam hanangasubo impangasubo kaniya ayul a'mali afdal unun hinang nakalabi indayaw rin nga katan marayaw kuyag tuan kumaon kaw ya astulan kaw nakakaon ko hambuk undam yahap di na kaw atura men kan hambuk undam na yahap di na kaw sabab aon iban mo kimaon ampay kimaon kaw halawang kuyag doon nakabayaan sintuhan di mo ka na naman mga yahap di kaw turayan tuhan. Ba't sabab inta upo asa? Yaw ning pagkaon, yaw ning pag-inom. Pagliki-likian sa dyan pagkaon ng pag-inom. Tagad na kaulaw niya hawak to kabayaan sintuhan. Kabayaan ko na yaon, impag-inom yaon, impagkaon yaon, sa hakutika wala paruning kabayaan sintuhan doon na akaw pagkaon, doon na akaw pag-inom. Yan tuan. Hikaru unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ashba tajawatahu. Inhinang nakalawin dayaw ring akatan marayaw. Mapakaon mo inta uhiyahapdi. Mapasaw mo inta uyahapdi. Sakali inta ubihaon sisiga ingkuting sisiga intao. Ingkuting siga. Inta usigay. Aturayan to. Na. Inta uyahapdi napakaon mo. Nakahinang kau sarayaw-rayaw ray nga katan marayaw. Nahama siya na tuwin, mataod pagkaon. Nahalo haburi kay pagkaon. May tayad to nahalo sinyo nintaw mataod mabaya kumaon. Sabab di pagwaon din haburi ka, subaya aw makawa, uno-uno na makawa. Ay makakawa kagulalan. Kabantukan uno-uno na di niyaman makawain bihad turagbo nahalo na yung pagkaon sinyaon nagsasapad-sapad din tayo mabaya kumaon nahalo na yung bukas nahalo na yung katantan niyaon ya subhanallah hasabab sadya aun kabayaan niya hinangon niya pabaran niya Bat bangyad to, hinang ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon nahalo. Sa nahalo, asal mahalo da. Aturan nyo yan, mga tayo mangudna mo. Limawak din nga pagbagay kabayaan sin Tuhan. Sa nakasuok may imano siya, papagbagay, pakabayaan si manusia. Nayad tutuan ni karwana. Asba tajawatahu. Napakaon mo yung tao yahapdi. Napainom mo yung tao yuuhaw. Yung pangaso, mataw di hapdi hoon. Mataw di uhaw hoon. Aw ni hapdi siguro aw da makaon niya. Aw ni uhaw siguro aw mainom niya. Sa aw ni uhaw, aw ni hapdi, di siya makasiguro. Sa yaong kanila, insuko nila siguro. Sa piyahalo. At mga tuhan ni karwa. Na ini katu. Kasaw ta auratahu.
Napatamong mo inuay tamungon. Napabadyo mo inuay badyo. Nasa kalima sa taniubiyaw biya dagbus makuyag na yung tawa way badyo. Nagtagna na imano siya. Di na magbadyo. Yung badyo bata-bata, badyoon sintaw maas. Nabiya na pusot nang ka. Taran yung tuwan. Yung badyo sinahupo-hupo, badyoon si mahaba. Nari na, di nakatamungan ng kaibanan baran niya. Na, badyo inyo. Inhinang marayaw, kasyauta, auratahu. Matpatamong mo, patamungon mo, pabadyoon mo, uno-uno na badyo, inta uway badyo. Hinan, marayaw, nakalabi indayaw, habihat yung dagbus niya. Yan mga tay mangudnam. Na. Dahil nga sa babian mga tuan, luguson na to. In pito ang gautabaran na to, humarap mari. Pasulat sintuhan ini. Ibuhan tahun na sulat sintuhan kato tanyo. Iwan sinadi sinjunungan tanyo alayhi salatu wassalam, amuyan imbaugbog pakasabundaan. Yadto mga tayo mangudnam. Na uno pa imbiyayta sin Nabi. Junjungan alayhi salatu wassalam hanang asubuyad to. Qadaita hajatahu. Kaya tunay mo in hajat niya. Di niya katunay siya sabab negative. Yan kay mo positive kaya tunay mo nakahinang kautininang labi in karayawan de nga katanungan. Bihan tuanin magbagay. Bihan tuanin hak simbagay pabagay. Bihayad tutuy in kapatut sin maglanggung palanggung kadayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na bangkitan niya tumawag gabiad tindagbus way halga sinsin kato bat sabab way simanyang bukun bunnal imbay ta sintaw immasanyang matawdsin bukun tuan hamasa sinjaman sinabiyaw lamusa immataud kawasa matawdsin nalukmos, tiun sin lupa, may tayad to. Mataudsin nila wala doon ng kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukun sila sya'idun pid dunya wala pil akhirah. Wala dito yung pagtaon happiness. Hataudsin-sin. Gaman ang waktu sipukon kau sinsin mo. Nayad to mga tuan, imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, inluun niya, hak sin bagay, pabagay. Kapatut sin bagay, pabagay, ampeng kapatut sin bagay mo maun kay mo, ay mo nasukata. Bayak-bayak niya na. Sa amuin ikaw, tudjumad to pabagay mo. Tunay yan. May ta, ampakaw masalamat na hindi hadunya ini. Nabang natuyad to hindi tunay, nakalamod kita niyo sing kahalubiluhan pangatod. Kahalubiluhan suara. Pikilan, halubilo mga tuwan. Nayad to. Naunin pa man sin Allah Ta'ala. Parihina bima atahumullahu min fadlih. Kaya kuyagan sin umat na kauna.
Nauning kaya kuyagan nila. Amuin ding hatuhan. Dami kaya nin umat haulihan ini, kakuyagan nila rin ding hatuhan. Wala sila imibog sinding hatao. Maita, upama kung sinapang buldog. Himbuldog paso sadya. Upama kung lahing kabahon, putang. Nasimubin tawa kabahon, yung kabahon malaggo sa sibi-sibi na lawom. Di kapag guna kabahon. Nasimubin tawa kabahon, simubin tawa putang lahing. Uy ron maglagi putang lahing. Di. Uy maglagi. Kaluon maglagi, pagpatay nila, hilam. Sunukon nila yadto, inaso na, mabukain hilam aso. Na. Yaita sin Allah Ta'ala, diha ayat, parihina bima atahumullahu min fadli. Nagkukuyag-kuyag sila, sin uno-uno na, kaya rihil kanila sin Allah Ta'ala, ring ha mga karayawan day dia dunya sambil padlaw akhirat, hasabab sin yauning kabayaan sin Tuhan kanila. Dahil nga sabab yadto, ingkuyag, al-farahu na'imul qalb, wa na'imul aql, wa na'imul jawarih. Ingkuyag, aming kuyag bukunding hatao sa kuyag kabayaan sin Tuhan, nikmat. Wayroon tayo maingat maghinang nikmat. Imaingat da Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bangaon tayo maingat maghinang nikmat, magkagunahan na yung masanay ng nikmat, ang pamaiging bala, ang pamaiging musiba, ang pamaiging pitna. Daoy makakaus. Na, amad to mga tuan. Na yung pangasubo, uno'y kuyag na hinang siya nikmat. Al-farahu billah wa birasulihi. Kuyag mo magtuhan tunggal pa Allah Ta'ala. Iwan kuyag mo magnabi ha Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Bukun kuyag hasin. Kuyagan kau hasin sa kali nagdihil kay mo sin taumangi. Nasambil amin nagdihil kay mo, wala na na, way nakiuyagan, miyuka na. Amin ikaw karihilan, sambil ikaw miyuka na. At tulayan tuan. Ang pending ha Allah Ta'ala, way kabuka. Dahil nga sa mabiyan parman niya. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahjanun. Hinda siyo yan. Alladhina amanu wa kanu yattakun. Intabihu. Pangannal kamu marayaw. Parman si mahasut si mahatinggi. Awun kalasahan sintuhan. Napangannal ko marayaw, hinda siyo yung kialasahan sintuhan niya rin. Asubo hakunin baran mo. Makasubo kita niyo pakaniya. Hisiyo baha yung kialasahan sintuhan di katutan. Di man jari jawab mo na pikilan mo, pangatod mo, harap mo mari. Sulat kato sinallahu ta'ala. Na yung sulat, dahil nga mga beta si mahasut si mahatinggi, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahjanun. Nasa kalimiwa na kausin pikilan mo. Sababing kata nag-admit na singi, sambil president nag-admit na singi niya. In ikaw wala kau nag-admit singi mo. Turayan tuan. Sindiak kita sinaaka mata papag-admitun kau.
Takangi kay wanoy pag-admit ka. Tudyo pa Tuhan. Astaghfirullahalazim. Pagsuri ka. Pamayta ka sinikaw, ipon niya ka. Tulayan Tuhan. Na. Al-farahu billahi wa birasulihi. In kuyag. Mahinang siya nikmat. Kuyag magtuhan. Kuyag marad. Iwan simingud. Hajunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Ba't sabab naraak kita niyo pasingurun? Sabab siya inaraak sintuhan. Magbayta kato. Unuin hinangun. Uno hindi hinangun. Yan mga tayo manghud na mga agama. Nauno pa yung kuya gaddo. Al-farahu bil-Quran wa bis-sunnah. Makuyag ka wa Quran. Kalam si mahasud. May takaw makuyagay ni. Hamuk huruf biasa mo. Dihilang kau sintuhan kakuyakan. Hangpu karayawan. Falahu asyru hasanat. Dihilan kau sintuhan ng pu karayawan. Sinambuk din na hinang mo. Bangaon magbibisnis lang niya tuwan. Napauntong tanakaw sin kapitan mamuk pilak hangpu. Baitaan takaw yung kuyag sin magbibisnis. Nalipat na kapila. Yung kapital mo hambuk, lipatun makahangpo. Waybihan ko yan. Nabaita ipaong pambuk. Inhambuk karayawan, lipatun makapitong gatos. Mapunong singkuyag yung mga magbibisnis. Ampay bihaw na punong na sinastol. Yung utang dito, yung utang di, ginis babarapa na. Naimangi, taga-utang pa sila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Turayan tuan. Namuyad tu imbeta sin Allahu ta'ala lahum sin ayat. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. Makuyag sila, simpiara tung kanila sin Allahu ta'ala kakuyagan. Muna-muna balikan tanyo. Al-farahu billahi wa birasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil Qur'an wa sunnah. Tak mo yan mga tuwan. Kakuyagan niya ito sin. Nabang aon kakuyagan sin. Aon kaastulan sin Tuhan. Asyirk wal kufr. والذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Yung mga sila nagkupuro. Yung mga sila tumangkis dengaran marayaw. Tampanan nilendan. Pakabayaan sin Tuhan. Way hinang nila kurik laong katan. Hinang sing kafir, way kurik. Hinang si Muslim, wala niya iyaga din kabayaan sin Tuhan, way na kurik. Kurik sa jengan niya, Muslim. Kurik sa jenggulalan niya, mu'min. Sumagawa. Hawak to siya himinang sin kabayaan sin Tuhan. Wala niya iyaga, rung na. Dahil nga sabab yan. Bang natuya nga din kakuyakan ini. Al-aklus salim. Lumingkat inakkal niya. Lumanu inakkal niya. Wal qalbus salim. Iran lumanu inatay niya. Nasakali inliano ang sadyasin tao amo yung kita si mata niya.
Tuway talong nalanuan ng duguro kuyaon, ba't malumi? Nainduguro ko habay mo. Lianuan mo. Nainduguro ko hakid simbaran mo. Halaw, umiwan ako. Lianuan mo ra. Na, mga tuan. Bangin akal dumayaw. Bangin atay dumayaw. Hasabab singkuyag mo. Hapag iman, hapanauhid. Hapag Tuhan mo, iwan hapag nabi mo. Aw ni sabsabab. Malarakin akal mo, malarakin atay mo. Hasabab singkakupuri ang pagsirin. Tadmirun lil aql wal qalb. Makatuang ka lang. Matuang ka lang yung pikilan mo, wag kang nagkupur. Sabab mataw din tiyatali mo. Ampay pagtawhid, way na pagtali, mag-implement na kuman, kausing kabayaan, sintuhan mo. Sabab, naka-program, naka-format, ingkatan, hinangon mo, bukon ang pakaw maginang program at hininangon mo. Saukat aun iPad mo. Saukat aun katantan mo yun, maginang kaw program. Naka-program katantan, inihinangon na to, pabaran na to, tudyo patuhan, pabakay na to, tudyo patuhan, pakatantan, naka-format mga tuwan. Na. Dahil nga sa biyad, tuwang intaw na kadto pakakupur, pakasirik, natuwang kalangin akal niya. Naraub daya. Biya sing karaub daya, sing gumihamasya sin nabi alaluot. Di na mamaya inusog pa babae. Mangug na inusog-usog. Yari na mga tuwan, sung na matuang ka lang. Sung na maraub daya, waliyadu billah. Bang di maparayaw yung pagbakay. Nayad to mga tuwan, imbeta ka to tanyo, sinjunjungan tanyo, alayhi salatu wassalam, hadis niya, iwan hapay man sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, uno pa mga tuwan, dahil ha mga hap, kapatut sinbagay, tudyo pabagay, syatru maayibing. Tabo ni ing kaaywan simbagay mo. Ay mo pagsabuta pagsibahata. Ay mo pagpanusuyan. Ayari marayaw yung bagay mo. Bang aon kasipukan niya, aon kaaywan niya, tabo ni. Tabo ni marayaw, ang pari kakataan, aun aib niya, aun makasipuggan niya. Amuyad to mga tuwan. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, man satara ala muslimin satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Hisiu-siu imma katampan. Sin kasipukan, sin pagkahin niya, kasipukan sin bakay niya, kasipukan sin langgong niya, kasipukan sin pagkahin niya, tampanan kaniya sin tuwaning kasipukan niya dunya iwanadlawa. Bihan tuwanin hak simbagay pabagay. Nang kay mo rin kanya, pasari na siya room. Nung mumakay, inaku, tabunan ko yung kasipukan mo. Nang kasipukan ko sa blong tabuni, ayaw na. Baya-baya niya na sinhak mo rin kanya. Ampin hak mo, tudyo madto kanya, tunayan. Naon yung beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Balikan natin yung hadis. Man satara ala muslimin satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Hisiu-siu intau aun kasipukan simbagay niya, tiyabunan niya. Tabunan sintuhan yung kasipukan niya dunya sambil paadaw akhirat. Nabalis ka tayo sab. Hisiu-siu mamukis. Sin kaaywan sin pagkahiniya. Turayan tuwa. Na upin da pakata. Wala yan. Dahil nga sabab yan mga tayo mangud na mo. Maglumba-lumba kita niyo maun papagbagay kabayaan sinakama. Ampa kita nuri kaluppasan karayawan. Batyaw tuwin ibadat malaggo hapagbagay. Sambil ngayanan sintuhan, halawm sing Quran nakamataod, in pagbagay pagtaymanghud, brotherhood, yun halawm sing Quran. Nasa kalidi na maabat yung brotherhood na dunya ini. In brotherhood, kabayaan sintuhan, amin piyahatu nakatan, kalabihan nakatan, karasulan, biadagbos, nakataw paulihan. Ampay pagbagay, doon na kabayaan sin Allah Ta'ala, dihilan sintuhan. Ni'mat, dahin diha dunya, sambil paadlaw akhirat. Hafal man sin Allah Ta'ala, amin ayat na basta na tukay na, ala inna awliya Allah. La khawfun alayhim wa la hum yahjanun. Way kabukaan sin susungon. Way kahanggawan sinikabin. Na, imbihaun. Hiyahanggawin bagay-habagay. Hiyahangaw maddo, hiyahangaw hantay Quran. Ampay nagbagay, kalasahan sintuhan. Amin nagdaak pahinang marayaw. Nang lang dengay nang mangi, la khawpun alayhim, wala hum yahjanun. May tayad do. Way kabukaan sin susungon, malengkan makabukayaw, tigidlum hibabag. Way kasusahan sinikabin. May ta, parman si Mahasuci, kami na. Kami na mag-amulay kanila. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami na parman sintuhanin mag-continue sin sacrifices niyo. Dahil hindi dunya, hakuti ka iagad niyo yung kabayaan na mo. Tuwa? Nah, yuridullahu in kabayaan sin Allah Ta'ala yusra. Yuridullahu bikumul yusra. Bukunin kabayaan sin Tuhan mag-agama kita ni agaman niya ini lunaganin pikilanta, lunaganin pangatudda, lunaganin arabata bukun. Yad turid tuwa kabayaan ng pagpaluluhay. Wala di ka ito yung pagpaluluhay. Sa kalikyawatukan natin pagpaluluhay, hisiw-siw matawd sin limuhay ng kanya kataan. Prumo kataan. Dahil nga sa babyan yung masanato yun, nagjajarasin prumo, domestic prumo, international prumo. Jajakahan. Ama lang na yatun sa baong prumo. Ina lang na yatun sa baong prumo. Kaka lang na yatun na isab. Nagjajaga sim prumo. Na mga tuan, Luqmanul Hakim. Aun jajagahan niya.
Ingkya jagahan niya, biyayta ni hanak niya. Naunin jagahan niya, prumo, wukon. Batwirong paplin na masa nila. Sa mawasag din nga plin. Unim beta si Lukman hanak niya. Ya bunay. Inni musika. Inni musika. Tinayin siya, magwasihat, anak long niya, magwasihat ako kayo. Hati niya, mag-advise siya anak niya. In anta amilta biha, in wasihat ko ilang na kayo, wang mo siya amalan, kunta sa'idan pid dunya wal akhirah. Pabila na advice ko nilang niya kay mo. Amalan sin pangatud mo, amalan sin panglungog mo, amalan sin akkal mo, amalan sin atay mo, amalan sin pituang gautabaran mo, sa lugay sin kabuhim mo, paanta sa'idun pid dunya wal akhirah. Kana naman mo, indayaw para sa handunya, iman adlaw akhirat. Sa kaliwang kabaitan ang promukuha ng mga tao. Nabang sa upama promo yung plinakaran mo, subay promo rin sinista, subay promo rin sin katantan, subay promo katan. Na, uno yan tuan, inaginihanak niya, ihfad kalbak. Palihala amarayaw inatay mo. Sa kalin iayaran na to taumpa. Iniayaran na to bulawan. Inatay na to, way kaayad-ayad na to. Inagi si Lukman, hanak niya, ayari to din atay mo. Biading kagi, di manjari aun halawm atay mo mangi, di kabayaan sintuhan. Ay mo tauan halawm sinatay mo mangi, tauan halawm sinatay mo yung kabayaan sintuhan. Sabab amo unintap, halawm baran na to. Amo inin sultan di kato tanyo, amo ninatay. Ihfaz kalbak. Palihalaa marayaw inatay mo. Ang pamuri mabanta, imbagay mo, ing kampung mo, ing lasya mo, ing pangatud mo, ikaw rin tao ganarul. Ikaw rin tao marayaw. In sila tubukon na, ikaw rin marayaw. Bukon. Ing magkita si marayaw tuhanda. Sa babang ikaw magkita si marayaw, kapian mo, imbaran mo. Tabi at sintaw, kapian ned. Na, yan tutuan, in-advise sin Lukman, anak niya, labi rin sin Prumo harap pa Dubai. Na, uno pa yan mga tuan. Ihfad lisanak, magwasihat ako kay mo, ayari indila mo. Ay ikaw magkabtang, makasakit atay papagkahimo. Yu'jin nas, ayaw. Sa inibayta mo, wakulu linnasi husna. Ini pamumo, palumbay mo, paahli mo, pabagay mo, pakataan si manusia, marayaw sadyak. Bangyad to bihating kaya pamumo, ikaw yan imbar iman matan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Bang bihad to ingkay mo, ampunun sintuhan ng dosa mo. Yaghfir lakum dunubakum.
Bangyampon na sintuhanin dosa mo pakad paja pauja nazima. Nagparuntungan kau marayaw riya dunya sambil padlaw ako. Na, palihalain na tayo mo. Palihalain dila mo. Ihfaz najarak. Kawasiat ko kay mulong na anak. Palihalain pangatud mo. Ay kau mga tud mangibog. Ay kau mga tud dosa. Sa atud kau palihala. Atud kau mapalihala mo imbaran mo rin nga kamumulahan, day nga makasipog, day nga makaayb. Bihan, magbakay. Tay mangud. Yadto hikatuna. Ini kau patwasihat sin ama ha anak. Ihfaz batnuk. Ayari intian mo. Way mabitian habat atabu. Babat sapida. Iwan babat kambing. Hinangon paklay. Ampaintihan wirun mabiru na tao. Naunin hati niya yan. Ayaw mo luuni, intihan mo, sin pag-inom haram, sin pagkaon haram. Sabab di mamayta intihan, ayaw mo ka di ko tayo maun, ba't haram? Di. Amuyad to mga tuhan. In advice, in wasihat sin Luqman hana. Jaman jamulay na malugay na. Sa kawatuan. Biyay ta kato taniw. Daing hama nga ipagpatumtum taniw. Hana ka po taniw. Manjari na tuyad to pa kayo. Sabab yawn siyabot, si mahasot, si mahatinggi, hamuk surah halom sing Quran, ingan niya suratul Luqman. Namura-murahan mga tuan. Hipangindua na to. Batway bihan kahiluhan si Manu siya hamasan na to. Simbuko ni paghihilo. Mataod kami dahil nakaunay maas-maas di maingat magpatta simbaran niya. Suway siya magpapatta. Bihaon nagdaratong ko di mga maas-maas. Nagbibiyak na ha, pattaon na imbaran niya. Nagkikid, nagaalop, nagtataykod, bukon na mamatta magpatta kanya, baran niya ni magpatta. Way bihan dayaw nikmat. Sakali, di na to, mapakay to'y innikmat dirihilan sin Allahu Ta'ala, hikapagkusog sin pagbagay, hikapagkusog sin pagkasilasa, hikapaghugot sin pagbutok sin pangatayan. Namura-murahan mga tuan, pakayon na to yadto, pakabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, pagka napakay na to yung mga nasabot yadto, pakabayaan na to, wayroon resulta pamarayaw, wayroon bakas pamarayaw, usalun na to na pakabayaan sin mahasot ti mahatinggi, tub-tub na sa jarid to, salam kasila sa namo, ha mga anak kapo namo, ha mga kakasi, sa barang sinabutan sin tiranan ini, salam doa namo kaniw katanta. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal fa'idin, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا
والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.